di 29 tsa ga January 2026 ya gona ga nna le one mokwalo ono wa leka go phatlalatswa gore kana ditlhotlhwa di a oketswa lo ntse lo go pelwa metsi ala go ba malapeng a lona le mo di shopong ya ka le di business le mo government lo go pelwa ba tsone ba go pela go 400 ile a septic 500 ile tsa pitlite a setswana ko morago mme di ne tsa change ditlhotlhwa hela ile the 1st of March 2026 ne tsa change go tswa go 400 o di ile go 850 ke ra re ke sengwe se ke se lemoga ja ka utlwa gompeno ke bua yana ne ka se lemoga yana gore go tla re go ke tle go nna ke kokometsa ke ba ha go lona engwe ya tswa from 500 di ya go 1000 ile tsone tse di mo malapeng a lona lo di lemoge lo nne ntse lo di hela tlhoko ba business le bone ne ya tswa from 1000 ya no business la ra go e gopela kana ke butchara kana ke shop ile from 1000 to 2000 alo a nkutla botsadi ke tsene di teng tsa government le council di dule from 1.5 di tsamaya go 2700 a se go makalla mo hela mo di go setse di oketsegile betso di oketsegile ne ke ra la gore bongwe tsa re ha ile teng ke be ha mo kotleng ha ke tsa notice bole teng ra o re tle go ikokometsa teng ala ile go police re ba beile teng go le gongwe ke bona ke tla e tsena go office mo tsa di tla se 400 ha e tsena ya mo makatsa gona gore hela ntse re bo ga thuto e go tla re ne re tla mo metse re tla go nna re ile ruta gore di change metsi malo bana ngwa go hitile ka 2025 ra hukuditse a ke re botsadi go tswa kwa la ra busetsa go tlase gore tiriswa dine go tne tsama go 3 pula something e be ya go nna 2 pula 45 ke maiteko o le mo ga ile gore go ka tswa go mme yone hela ke bona ke terile bantsi ga ise re tlhaloganye mme ke tsa re tla le ka bojotlhe re ise go dipeleng go counseling mo di patela kana le gone mo kgotleng re le ka go isa notice yo le tsolo na le gone go itse ke tsa re ka busa le maikelo go le tlalo